Hadin baka parti UDP kala daban benbenai ki sapun rengut ki candidates ki bana kaliang ka partis UDP kala ibet ben ai tiket. Menta ka janmit lai terik rempang sa sisin pat kala penbena biang ya uzin baward and sangma uban saya khun na ka Fulbari Constituency West Gro Hill District. Kata hadu menta ka UDP kanya khun ya ke election MLA arjal arpulai sapunyo teli ki constituency. Sigun Ïaka cingklun si bukti banyak koi sebagai ke press briefing sering ke bingkot port ke daw Lyngba ke filing of nomination kelas tanya but ni happen instead ini ke proses dan announce away candidate nanti napo Garo Hills kata ada napo 46 Fulbari West Garo Hills but kerteng jong candidate today Lyngba and Sama.